ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki arngot ki samla nagathain nongston ki bakintop ya usin sharlang lingdo bat ukermen scam lingdo maunai kilashna bat pelaj pajba ya kan social app kabadairu ka app na kabenta ban the jingbam na ki restaurant da ka basupindon kam lingba ka ni ka application kita ki samla ki balong try ki ladon ka jinyate bat ki restaurant bat lingba ka app kin pinpoiru ya ka bam na restaurant sha ki jaka ba ki nong the ki kwa ban pinpoi ya katai ka app la ban yo lani download na po Play Store bat ya menta kita ki samla kin persang shwaban le hapo kasor nongston bat suki kin sasdang ban penyar sah ki waide ki benta jong ka West Khasi Hills District. Kabangi mut pan awang ni kalau bani mut pan pelat ni up mintang lah ada pelan semua up bani mut le online food delivery ni up di kabangi permi pila wan download na Play Store ta kerteng ni up di nusal pila kuma omne pila wan download na Play Store bat kum gajing kerpat padba kamu ba abang ile kanu kamu jong kam jingkar sanlang ni kum tai kuma ong di rumah customer kita abang gila kan itong kamtang padbal bapet kan video gaji snorit mo terpat ba belum kersan lang ini war om tangan ni kamu bang gila security wiring yang panjang sekemat kepada David sepang online jingsa ulak bantri kamar show-show di karu kum nomor kasih hak location ngilak ban fix nama taka mairan nama taka mau keluar laga kono ka distrik ne mah kum harindo ek turun da pikwa ban konon kam ngilak ta ban set up nama taka location dan nomor ngilak fix ba kadai 1 kilometer te ban tam ya kata pada kemud lok hapok kata ka area bang ngilak bu kan bagi restoran kindan kita te kamde bahkan jengai kan kata te ngilak ban expand da show kamde tang hani restoran mah ban link bat ki restoran te kino ki restoran mo tapi kwa ba kin join mo akan ka app so new app nam be kila ba kin ai kontak yang mo be kontak ngi te kemut ngilak ban enroll itu ki restoran te kemut ba kasyong ha ka ayo mo te kitu ki jing ton kam tu pada kemut bangin satip mangi te naduk ki kom upload ikum tu dai ka don kam tang bakin enroll kitu ki restoran yo pi delivery charge deh dia nomor ba mo haban legbu kata pada ladang kan kan charge pada ka jenjang dan ada ka baik kali ke itu mah te paling punya te kadang kan dia bengi charge nang customer dan napa restoran dok ni charge mah kadung ka percentage bengi fix bengi ikut bat restoran
Mereka tanya kayak siang sekejing ada yang mangi bagi restoran kan, mereka bangi cukup baik mana baru ke restoran mereka siang sekejing ngobit jengki, kat no kila macam ai kata percentage mah, finishing percentage. Kadang on delivery, dia berpilak bersil, dah kala jembang kelak boy dok yin jengki mah, lalu hang honor te lalu pikir buat pensil online dok pilak pensil online, sama lang bagi kredit card, debit card mungkin, mila bu asli nang mo bakan suk teh day dan kiwi app bagi bu tangkap cash on delivery ring pada mila bu kamar pertama pakai bang ni orang kami di ATM card itu pada online payment tinggi hab bagi bangin tu mila bu ya kata ada free option mah penjia te kau mau cepat he pai ba makin ya support lang mah namar ba mentalite bun makin kam ki mau kam sekar ikut tu ba jenjang tem tangi lolong ba ni thau kam hi dala de ta se kemut ba sibuk ba ladak ka yai ba ke ai mo kan ka kam pada kemut ni lah ban ai kam tu kan ki we ki para samla mo makin yo lam tu kam makin se hak delivery na hak makin no te ladak ka ya ba kam